ቀለሃውን ያባከነው ተመር አሁንስ ቢቀርብን ሳቦ ሁንደራውት ናማ በርሚቴ isa qoba demu kan qoba gungumu kan yootiin ni dhiibee dhufe aragnee bakka shiitti galchina kanaaf yeroof qarreen keenya qonnaan bulaa keenya horsee bulaan keenya bakka jirtan hundatti jiraataan magaalaa ganda keessatti leenjiyaa meeshaa qabdan hunda walawwalaa zayitiitti dibaa qopheessaa yootiin ni dhiibee dhufe yootiin ni dhiibee dhufe aragnee bakka shiitti galchina kanaaf yeroof qarreen harkaadlun akkaan harkaad darbaa isodaatin qaamaanun utaalin laa harkaadlun akkaan አገሪቱን ልታድን ነው እንዴ ማን እንዲመሳቂያውን ብሎ ይረገመው ተልከዝ በቆመጥ ዱላ ኢላማ ديوم وقاس والتون تيم مارغو مولتو ويني ده يا جريكوس غدي አማራ ተራራው የአማራ ወጣት ሆይ በባህር ዛፍ እንጨት ኢላማ ተምረ እንዲ በደረት ተደፍተን ይልደፋል አፈርነና ወደ አፈር ትመለሳለህ አፈርነና ወደ አፈር ትመለሳለህ አፈርን ያቀልልህ ነው የምለው ሌላ ምንም ማለት ኧረ ስሜታቱ ፕሊዝ ፕሊዝ ቀለሃውን ያባከነው ተመልከቱ ይሄ ገና ከከተማ ሳይወጣ በልልታና በጭፈራ በስክሳ እንዲሁም በሽለላ የተተኮሰ ነው ያለችው አንድ ዙር ደግሞ እንኳን ቲዲኤፍ ጋር ልታዋጋው እንኳን ከነዛ ነበልባሎች ቲዲኤፍ ጋር ልታዋጋው አይደለም ለከተማ ሮንድ ጥበቃ እንኳን አትበቃው አሸነፍናታ አለቅና የጨነቀለ ተመልከቱ አረሩን እንዲያለ ጨርሶት የለ እንዴ እሰይ አሁን እንግዲህ ምን ቀረ ትከሻ ላይ ያለውን አረር ተኩሰውና ወደ ቤት ተመለስ እጭ አሁንስ ቢቀርብን ሳቦ ሁንደራውት ይልቀም لما انقب والقبض يا دي سمان قبسو مت رومو لبوسا كنمان دوخچبو غدباي ومت رومو وانم قب غرنا ما كودا سديتو ادي بارا دوبت كودا سدنو جوار محمد دمو بانان اودي بيفان نوجنو دني غاسني ATM اديسو تايه ملكسا اوتو فينا يالنا سيكا يو قبامي اني دمتاي يو اني جيفمتاي انترفيو تنا دبرسا ايتنو كنات አዳራቱን ከነሱን ሁሉ ለፍከን ደበርሲነ ቱርሲነ ጅር አከጨራጋ ዋሲውን ኒቦዴቱማ ወሪ ዋጅረ ዳባ ጅረን አቦ ደመሌ መን ሙርቲ ፊ ፖሊሲን አንጎ ተካውን ቀብ ቢጀ ኢትዮጵያ ከሰከው ወርቅኔ ተሾማየን ዶክተር ሚልኬሳ
Kanaafuu Oromoo yaa biyyin deeggarin hin cabaa karooraan mabiilaf kaayetiin Oromoo ittiin jeesuu jirsun jechuu. Probably citiin taane na baasifte maataadha. Sirni naftanyaa kawaggoot dhibbaatiif nu cabsinee dirree kana deebineedha dubbati. Maalan balleesse wannumti ani godhe yoo jiraate na waamte an nareeffachuu dandeessu akkamiin akkasi taane de maseeji erge maal jedhe na deebisuu dide sanarraan addaan baanee jechuudha pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Akkam structure Itoophiyaa executive judiciary legislative jira wanni akkasii am. Adeemsa seeraa maaf cabe jedhee gaafannaan waa hunda baruu fi hiyyaalina deebinaan jedhuun adeemsamu jechuun seera. Mootummaan kun mootummaa Oromoo jettee inamanta kee turtee kee beektaa karoor warraallee kun qaba. Laal Oromiyaan hin jiru amma naannoo Oromiyaan jedhamu hin jiru. Kana jala muraa qabadha. Oromoo yoo walti dhufu nu mormuu danda'a. Kanaafuu Oromoo walti qabamuu dhoowwadhanii karoor kaanii jiran. Sodaa aangoof jecha dhorkamanni waa'ee koronaa forgeeta bahu. Koronaan jedhamu Itoophiyaa keessatti siyaasaa fayyadamaa jira. Sabab sirni naftanyaa qeeqeef yaamichi baay'een irra godhama ture. Akka jeefamuuf karaa yuutuubii, feesbuukii karaa gargaraatiin yaamichi godha turan. Sirraa ka'ee guyyaa sanirraa ka'ee jechi naftanyaa jedhamu miidiyaa Oromooti. Lamma Magarsaa gammaa iskoort goomma godhateetti fayyadamaa biyyi. Yoo ammaan achi cabee lamma qabate fuuldur qaqqabe nu sobaa jedhan lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan. Hamman ani beekutti lammaan isaaniif diina isaan immoo lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u already lammaan nyaatanii kutanii balleessaniif. Waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkessa fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte Oromiyaa miidiyaa neetwoork abaara turte qubqabna Oromiyaa miidiyaa neetwoork ammaan tan diina siif shaneen ammaan tan siif diina gaafii tan deebisnaa gabaabsi. Dhugaasitti maan waan si dhos kun qabu waan nan justify godhatu kun qabu asumaanu yoo naa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaadu. Carraan Oromoo sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'uu qabam? Gaafii maal qaba falmachuu qabsoo. Diina isaan immoo lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u already lammaan nyaatanii kutanii balleessaniif. Waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkessa fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte. ከምታው ጨፋሪ ከምታው ተቋሚ ጀዋርን ከታርግቶ ይበልጣል ጀዋርን ከት ጀዋር ምዋሸ እኮ ጥላ እኔ አሁን የጀዋርን ጥላቻውንም ፍቅሩንም ፊትለፊት ከማቁ ሰዎች ውስጥ ነኝ ፊትለፊት ማለት ነው ጀዋርን የምጠላው አይዘር ወይ ኦሮሞ ስለሆነ ከሆነ ተሳስታል አይዘር ሃይማኖተኛ ብለህ ከሆነ በመንጫ ከሆነም እኔም ወዶ መምህር ብሏል እኮ አላታላቱ ብለው ምናምን ሲል ሰምቼዋለሁ እኔም ወዶ መምህር የምንለው ሰውየም ወጥቶ ሲል ሰበ አሃ ለሱ ሲሆን ምናምን ኖ እኛ አካባቢ በርግጠኝነት ምነግር የሐረርጌ ልጅ መንጫ ብርቅ አይደለም ምናልባት የተናገረበት ዘውድ ሙስሊሞችን ሰብስቦ በማለቱ ይሆናል እሱ በልጅነቱ የኛ ኩያ ነው እኔ ዛሬም ስሜታዊ ነኝ አርቆ ማሰብና እኔ በእለቷ ዛሬ ተሰማኝ ነው እንጂ እኔ ማን ነኝ ግን ይሄ ልጅ አርቆ ማሰብ እንደሚችል ያው ቅናታምና ቅንቅናም ልቀናበት ይችላል ያ ነው ጀዋር መሐመድ ያላግባብ ብላለኝ አብይ መፍታት ካለበት ሰዎች መስራት ቢኖርበት አብይ ይሄ ምድረ ትርኪሚርኩን ሰብስቦ ማለት ነው ትርኪሚርኩን ሰብስቦ ከማይረቡ ሰዎች ጋር ከሚሰራ ከጀዋር ጋር ቢሰራ ኖሮ ነገሮች አይበላሹም ነበር እኔ ነግራለሁ ጀዋር ላንተ ቅንቅነህ ህመምህ ምናምን ነገር ሊሆን ይችላል እኔ ዛሬም ነገም ጀዋር መሐመድን ለማወቅ ከፈለክ ሂድ አማራ ክልል ላይ መጥቶ ባናገረ ሰዓት ላይ አንተስ እንኳን ተከባሃር ለማለት ለመጣበህ ነው ስትባል ያከስተለች Sen